kan DC zone takte kan SP local district SP te le hunse hunse tu rebel turlan so sai te le kan chairman kan executive secretary te in party sang huai tu le kan yen zone tak chung te bial mi pui te in zawai in chibai kabu chewa voi na hian kathiam lo bial na chungin mani chong nge ya tu soi ve ka duwa chu wangin lai holin voi na hian tu soi ka kumani nin hi lai autonomous district council hi lam arak zu leng mangmia ninghal pengok asi executive members tharna swearing in ceremony kan nei khom hi kalom tuki na bein na ngan pia kan nei terpi na mopur na ngan pi nei kawa kin karwa hi chan hi lom na chan lom silowin mi pi chai rian chuam dingi kani pe kharna chan asi zakai mi kan executive members na nan rian chuak nan rian chuan kho nak dinga mi pi ni andu tin nak tein rian chuan kor anin aitar na ti kha phil khrim lau kan mi pi na mai le pan nak ding cha le nuwa mi an nun khwa an man kho nak nga he mo tin nan ma ipek na the chuan ko tin kan mo du na bianan khai ni na nan tum ken dingi nani tim tu nak vial tea mi pi nun nuam kho nak ding ruan nak kha aram sik ton ko se kan mi pi na sin tlung chial kho dingin bia khat lain kan department na minor na usi kan school na chon nak ting au nak nga le chan tar vu lei chunga kan fa le na ni hiam fin nak le ya hoi anel phak le khop nak dingin he mo tin thazang chua na usi kan mi pi na ipe lei nak fe kun tua dingin lam sialin kan lam chiami nga to chat hau chang economic lei kan than nak ding le chole lei zunga mai kan phan pho nak dingin chuan na usi chole nak lei kan san kho nak ka chuan usi lo thau pa na zong bom pa khin kan pong kam thing le mau ti le tlang vial te hak rian zong chuan usi kan mi pi na phan chau nak dinga kan nei chia kan ram chung ro sum na hi mai le chan chai ado chin nak ding ruat buin mang na usi kan social welfare program na hi thonte dewa hau nipi laki asi fak de mi na an than chau nak ding ruang nak nei buin chuan chiao tim na usi mino len te chat nak lei zong sao pin kan ro ahau mino na ni an thim nak mit mui an po ve kho nak ding le an thiam nak na sang chini an hlot kho nak ding pina kan district chai mai ngal ter tu an si kho nak dinga kan fa le na hi chan tha tek izom na usi kan sports infrastructure le ya ruak na pein livial te lum ve kho nak len te che mangin kan tu le fa le cha kan chuan a ha ko roi tu kan si bantukin kan mi pi na ni muk andu mi chu ganglam na lum ter hi asi chon ko bia hal kho le ganglam dingi rian chuan kho tu roi tu si a ha chang
nan bial mi na he I kong nei ulo an bial le la nga ngai piak in an her mi na pek ho dingin fak pin izuam ko cheu mi vial te I tlung nak le atran chok len mang pina huale ti na ni sanem an ngai na lai autonomous district ser izuam usi mai le rian thi har ngai ding asinain nan laka zum na tak tanei executive members na ni lungrual nak le ipek na pina zum mok lak sina nan si ti hi ka zum mi asi kan mi pin na chai mai le kwa cheu ko nak ma lungrual te I chuan chi ding le din nak le zum ok tlak ituan leng mang dingin lungthin tein kan no na akhat lo mi kan sibui kan chan rol nak le mi pi cha I rian chuan kan itim nak hi kan chon nak from asiti bilha usi kan rambo te cha a hin ven tu le zau ken tu thabik kan si ti hi langter u si lo te fa chan tiang hal teng ding chia izua usi adong nak bi ka zum hi chan sung loi te I akan man kho te tu nan di lak chunga lungthin te in lunglom bia kachim kan executive members na kan lom pi na rualin kan chuan pi peng na lai ti kan chim do ha chawza mi le kan khol thavial te na nin ni chan sung loi nan kan han pi cha nan chunga kalom tuk thin than chun kan laki zum nak nei hi ka muna buni ya kan chia tu lai autonomous district mi pi ha nandi laksina kalung alomi mai lei ni cheu do bi kan hu kha nak dinga chuan chi pen na usi tin kan som phone alome kan executive members te an mo phun na tur te hi kan puang ha langa official te kha kan le kha tur kha ilo sen ha don nia u sang hu le na mo chin deputy chief executive member a department and call to te hi education department primary school including LAB CBSE Manila AHNBT department Patumna parliamentary affairs Patum Kula Zomachinza executive member transport department art and culture department sanitation department Kula Ropuya Chinza executive member land revenue and settlement department information and public relations department informations and communication technology department Usi Ramchiana executive member agriculture department horticulture department sports and youth services department minor irrigation department disaster management and rehabilitation department JB Van Hoy executive member local administration department urban development and poverty alleviation department rural development department UHC Lal Homeliana executive member public health engineering department fisheries department sericulture department Vanlal Chanpuya executive member education department middle school including adult education Laita and Hindi propagation wing inland waterways department UHC Lalengkima executive member environment forest and climate change department land resources soil and water conservation department Sukriti Chakma social welfare department
Industry Department, Cooperation Department, Srilal Somjwala, Chief Executive Member, General Administration and Control Department, Finance and Accounts Department, Planning and Program Implementation Department, Public Works Department, Taxation Department, Law and Judicial Department, Kang Tekha, and Executive Member Techan Kuwal to Anikote.